yes omurebi wa Tayari West Nkaburijo program tuza kujitwara mpora amazina nirakan Ronald Ngabirano ni umuhereza warabe nakohereza umukiganire cyerizoba icitushitamiremo omukasheshekeri izoba omukasheshekeri izoba tayayisa umukiganiro cyeriza tayayisa honarebo obubahereze kutera karuninga sho baronzire habwe minyeto oba kweta Madam Kanyesi Jemase Madam Kanyesi Jemase abayisimbireho omukaruru akeminyeto eyo mwene minyeto yona urabe onkomejecero weminyeto urabe nayejecera eminyeto yona omwihanga akarura akakarize kutebwa ombere bihwireho nyuma kandi yarangirwa nk'umusinguzi ningashi nk'umuntu wasingire akarura na bwanyuma yo kugira ngo hine byabeberumu byaza byaterera ayirizoba niwe twakuretera kugira ngo tuhanure anshonga ningashi turebe nibici ebyatambira mu karuraka nicyo cyane kigendo mishi kugira ngo abase kutuganirira ningashi atugambire nabimwe ebyakwenda gukora abantu ningashi eminyeto eyakujecera honaribo Madam Mase banzo yakure abakureba Tayari West abakundeba Tayari West eminyeto yihanga abanya-Uganda mwena murire muta amazina Mase Kanyesi je ninyentore ino kujecere eminyeto mu parliament abwihanga ryona kandi ndgo mu district ya Ryantonde nashimira munonga ku host me at Tayari TV. Thank you. Honaribo ture nkibo muhango ziningashobarize kurangirira ntwendo bazo gambere abakoreba Tayari West nicyo kibikiri mu karuru ningashakaruka katambura kata yewe munonga Roni abo kibuze cyo noma hatukumpereze kwangura ati nkukira kukunda munonga kugamba byabeire mu bururu konka ubwansha baneza kwikiriza nkore kinkigambeho obururu ebiro mukaga byo kwa kabiri 2026 Toyima City katongo bururu wa national turi batezi bakaruru 443 ningabina anana bashatu na bantera karuru nasinga nyino bururu 2016 opponent wanje kungarikaho akaye no bururu igana 98 undijo ayi no bururu 24 undijo ayi nakaruru kamwe owanupu bakweta idesi konka akaruruka kagenda jimunonga and Electoral Commission ekeroho headed by Byabakama the chairman of Electoral Commission hakaruho Uganda Police hariho UPDF hariho eminyeto yone yatuterera akaruru hariho nabandu bantu babizire kureba ki akaruru kagenda jimunonga narga muko singire like nkakaruru kandi ubutoshoka okukatura ngo hariho kusinga n'abandi nibije twaheza kusinga batujoininga konka ecyatushobire munonga no kurgaho umuntu akatutwara umukoti my opponent bakweta Diana Kampe atutwara umukoti ngwite tukamwibiraki akaruro honashi akaruro kutwateire ensiyone kureba akaruro kakaka live actually akaroho na Tayari kakavaringa from the beginning kuhiyo twatandikire paka karuru ikahwerere kakaka live video mutukatu sharinga a different platform mwana buri kimwe rukureye kandi kigenda jyabo kwa ronka ba candidates haro ba agents bitu babiri haro Electoral Commission n'ibyo nabyabaje so basitwara umukoti mutukakora ki ngo ubururu bwabo tukabutwara which was okay twaza umukoti 2017 umuramuzi yayita Fairo yabaha recount ibabene benda konka baro yabetu babaro kutu defendinga kandi ebinte bashangire byabe bitari right cyo kubanza serial numbers box zikasta kushanese twabetukozere ki twine at first twabetwine hoima twashanga bururu ballot papers ziri nyingi kurugire swabe tutiremo ezimwe zikasa arimo ko shanka namba 8 tarumu namba 73 tarumu namba 260 takozire tarumu so omuramuzi yasharamu yageta kuza kwikiriza kubaro bururu abo kuba bakaba kwatsira mu box so echo
itwe nk'eminyeto y'ihanga tukashemererwa munonga abo kuba irakari eminyeto ninga decision ninga ensharaho y'eminyeto koti ikagikiriza kandi nzakuba kiri kintu cyo busasi mazima kushanga ngo abantu atira akaruru mu ihangwe omuyihangwa arona TV arona ki ngwazo mukoti nguba batuha victory mbweno that same note nyenda kwebaza electoral commission tukatunga karuru ni nsima at first katunga karuru kaba karungi ni nsima judiciary mbwenu court okusharamu ekasharamu amazima twene kata chance ekahura side yoria ekahura na side yanje ekasharambwe ni nsima kandi tinkayibwa kusima ba boss banje emnyeto yona hibaribona ni mango bamuti bakura nyankore konka abakuruhura okukira munonga abantu bo mu western bakampa karuru ni nsima ntine bugarikiro kandi nimbasubiza nimba ragansa kukora nabo turebe twasavinge emnyeto y'ihanga murundo guturebere akaruru k'emnyeto kizire nikabamwe meviyo na munongo kutandikira mu akamyufu ningashi karaka NRM akija meviyo haza bajya ngo kutera akaruru bakwemereza no gira ngo nice kikureta ikiresire emeviyo mu karuru k'emnyeto anyway hati nyowe nketsimba primaries nyowe by that think abagambire NRM nketsimba home primaries za NRM konka haka movie winyi ko kuwagamba ovyo winji nitwe batarabize mtukarabo mbintu binji konke bitinkaza kora ki kuza kubugamba humunonga ikikureta ovyo winji ningira n'abantu abatari minyeto kushanga nibenda bakore minyeto decision no shanga or national uri mu karuru ka ba youth konka abantu abari inyuma bari abantu benji kandi batari na minyeto kandi iki kintu kizene cya affecting ninga kizene sisire minyeto kutunga bebembeza bashyire abakuza kuba representing mu parliament abamwe babatungo ushanga zina za project zabo babatamusente yiwo munyeto teka ngwi uri no supporting a candidate uri no supporting umuntu wawe kumbe uri no supporting a project y'abantu so ekikureta uvuyo bwinji n'abantu abatari minyeto na mbwenu nimba shaba if abantu bakundi hangari yitu ninga minyeto yone empuri kize umugume n'umuntu warubwire bwanyu umuntu kuza futera karuro bo ineshonga bwinji utanogendera nakayangambira focus nyonkanye ngakanyisije nyonkanye nka Moses ninza futera mase ninga kanyisije karuru inshonganiya konko utakaza futera karuru abukwa nakayakugambira abukwa nankanu warukwenda at the end of the day ogumuntu uri kutera karuru takwija kwishika ngo kozereki nguniwo murabizi ati nyonkanye tingaza nakugamba bingi abukwa nyoni maba boss banje neminyeto nimanya ninkimanya je nguno bampeiro bobukama tino ndije umuntu bompeire abukwa nyowe tinkanta ku supporting wa party tini muntu ari na supporting abandi abantu aba stakeholders but the will ningo kwenda kweminyeto niko kunda bizo kandi ndiyagu mu muntebeji ninkimanya nguno bo not security not what but the young people so nyundu grateful ninga nshemerera umunonga kandi emnyeto kuko nanagambira inzaguma nabo wagamba nshonga eje kugira ngo tori wagamba nshonga kugira ngo uri umunya NRM kandi kurobe yizire nka independent abamwe bakurebere notambura ningashi n'abantu bo nabo bari abakuru omukibina cya NRM tugire nibo bakwindure ninga nibo baresere nibo ugire nshonga nabwaci ushazirimo kugira ngo garuko mu NRM yebari munonga Roni omu NRM cyo kubanza teni tekero kuzubira umuntu wa NRM kwijanka independent zo nkapata yone nenda ngubaho umuntu fraga wa NRM ikirizane nawe kongo kugira ngo nyonkanye no buteyikirizana n'ibindi byarigiro mu primaries
cyandetera nakora ki nagaruka nka independent konkece tukunzura kusavinga pate yanje even mu parliament nije kuba nikora na NRM caucus abwo je niyo pate yanje kongo kurugira biri byabereho bibukundetera umuntu yakora ki nibi byandete nije independent kandi second tinyenyenka noreba MPs bono butuna bari independent but NRM leaning waje tegereza so Taino bunarigira mpate yanje kantaro ubundi girgamu nyowe kurebera hasabingire minyeto in the National Youth Council the previous term as Secretary of Affairs. I came on NRM ticket for the last 5 years. Been serving minyeto ntine shonga so really pate yanje tinka girgamu ga kandi tinguza kugirgamu ashonga katuzo mu kibina cha NRM abamwe naniwe ori uko babayisimbiro bakani betombita kugira ngo abakuru mu kaciko ningasho mu kibina nibejumbiro mu kuguma kuremesa abantu abamwe bakuba bari supposed kufuna bakweta card then bakwata abantu abandi bari bo baja iwe jinshonga no jigambo ki kuza kugira ngo nubabaremesa passe abo kuba turebe abantu benshi batungire card ba NRM nibesimba bo tuba kora shi tuba kubaremesa nibazo mu constituency betimba ho batera karuru. I don't think nyoti ndufuteka teko muto gwanje ngo umuntu uri kuruga kitebe nabasa kugenda kuvuyo muntu ngo ashyo kumuremesa karuru nawe haza kumviye kuza kumuteza karuru nawe naba atari strong wache tegereza konka nabone inkimanya ngo hari abantu abamwe NRM abamwe not everyone harimo abantu abamwe mu NRM abakubukora kandi nkanye nko munyeto ninga eminyeto tishemeza abo kwanda to expecting nko mu NRM primaries pate ine kubane twara abantu bona nk'abana babo baba tashimire kuza gukora ki kuba kugwera side then echwa hata ije supporting ki flag bearer. Yes onaribo umunyeta ino kutunga ataningashi ano ku benefiting ata umuri government yebare mnonga roni echo kubanza cyabyona ninjango gene izira mushonga ya employment nukimanya munonga ngo eminyeto turi 78% umuyihanga nitwe benji konko turi benji nite tukukiza ebizubu nite tukukira butaba turi employed ningo kubure mirimo government yagerizeho no kwera kubasa kureba ngo ya abantu atine mirimo yabatungira akasente ko gukora ki kufutandika cyo kubanza program yo kubanza parish development model umnyete cyane gukora no kutunga information ninga information n'inchete cy'umunyankoye kuba namanya government programs ziriho kandi nawe ake positioninga kutunga izo sente cyo kubanza nabayine kuba ari namanya information ku rugumuko wabo abo kwa nka PDM no itungira parish yanyu wono zenda to kwasa kutungira Kampala no ine kutungira nkahi kuriyo owitu umucyaro ninga aparish yaho gukora ki aho urkurga no nine kubo inendanga muntu wanyitegereza so umunyeta ine kuba ine information akagarika cyaro for example PDM konkeje ne program za government zikukiro bwingi muzea mnonga abantu abari ombyaro na kwa PDM na kwa YRP Youth Livelihood Program aine kuba ine information sentence jariari kandi ibintu bikuja gukora ki office yanje nimite bindatandike gukora niza kutaho special youth desk kuyambe binyetege benetunga information sentence jariari ihiste izire shonganiye abo inchi ntakutunga ki ntakutunga izisente enshongane hano ID niyo yabura enshongane parish chief nwe naremesa nwe nashaba sente out of 1 million aina ashabaho emtwara 5 wanyitegereza so ebintu bintu ngenda gukora munonga neminyeto kurenga baganyura mu government program grow in sente zo kuyamba habacyara of course eminyeto nabo n'abacyara no shanga beina bana
kandi nibafitinga kutunga ezo sente so nkagezaho na ndi mu previous leadership na following age grow kuko nashanga hariye sente konka ezo sente nibashaba ibintu bingi for example nibakushaba nk'icyapa kitaka ati umunyeto icyapa kitaka kuko noza kukiyaye so ibintu bintemo bikuza kuntwara mu parliament nkaba ni ndeba ngo na discussinga na tamu reasoning ningo kwetegereza nti umunyeto wamushabe cyapa kine konka cya kitariho tukakora ki wanyitegereza ninga abari kubasaba information abuka tukugira ngo buri umunyeto we natakwasa kutunga iki icyapa cyo inaba kwasa kukitunga konka ina batakwasa gukora ki kukitunga nindebe ko nakora ki okuna balancinga tukareba ngo nababa batakwasa kukitunga nabo bayambiwa bata imisente za grow wanyitegereza presidential skilling hub okukuba kutwara eminyeto kuza kwega eby'umukono catering tailoring it's also a government program konka ejo program nibacyaba kujimanya kandi abacyaba kujimanya ejo program tushangire okay umbeniza of field nshangire ngo noshanga district ngari Antonde after mizi mukaga nibatwara abantu nka abana abona abana baki so when pundazo mu parliament kindi ndashabe no kumakinga sure ngo at least every subregion in a presidential skilling hub no pushing at least twatunga two presidential skilling hub no shange number increasing from 24 at least to 100 orene accommodating abantu bingi na n'ikindi nureba katandikaho kwakuruga mu presidential skilling hub for example yargana amanya kubeja kuyargana amanya kubeja shoga umwana atandikire mamuze yakagira ngo watiriho startup capital new office yanje ka startup wargum presidential skilling hub bakwiye gukora ki cyo kutandikisa as your capital so take abeire twakakikozire konka office yanje nije gukora munonga n'eminyeto kureba ngo abana batungezo sente abuko ate bintu bibiri hariho muze kwa provinga no kutaye sente kandi haro kugira ngo ogumuntu benda kuzihereza ningogo youth yaztunga hata hano hari ubuzubu kandi ntikwenda kutamana ganje muno kumureba ngo government program umunyeto eriho ngo neyo umunyeto obaro sente zingahi mekinge shwa muzakora ki zamuhika tukindi kinda kore munonga through a special youth desk tuzanshonga ya shiriya nshonga y'imyenyeto nomanya eminyete nakwezi ni ekizirwe kuteganisibwa ebintu byo bitokoza bonko ushangana bejumbira mu kunywa marwa koraki nibabuze icyo borata ningashini cyo rate ho kurebuka ngo abantu abo ningasheminyete jo wajihindura wagihe umukozi eje bintu wagitegarizo mu gukora emirimo eri kubasa kubatungira makasente babare munonga roni inshongejo ya drug abuse nishongera kwa affecting eminyeto yihanga by the way beni ntamburo mihangeri district embeni nzamu kandi tuteka kare by the way ngo drug abuse nekira kubera eri umutahuni konka shocking rena no mucyara tunyonko wito mucyaro kashagama no shanga ko mwana ari yanja kuyihuza nkinjaga nagihinga kashaga we don't grow ezo nanka drugs konka they find a way of getting them nyikindi kuteka emyeto kitindi kitarakore it's about mindset change engaging aijemenyeto kugamba nabo kandi iki kintu kiza gukorwa nyowe as national female youth mpinyenka kizakorwa ba stakeholders abebembezi bona at any level oba chairman LC1 oba youth leader or whoever watunga platform inekuwa n'ugamba neje minyeto ngo kosenjaga ninge butokoza bwongo nobota kwetambira none yikora ki nuyigare nyima kandi n'ikindi eje minyeto nenda nkukuna nagambire kugamba nayo ekindi ati twatunga nkezo government programs no mjango utakore iki ningo takanyonjaga ijaho tunje government program otunje sente za PDM miliyoni mo bajukano basa kugenda oineyo maybe ndunde mwe yitaka no basa kugenda zo kuhinga obwongo bwe obuhindro buhe aha njaga omujyo tatu no manya deba sente gendo koreki okore so ekyo nkiza ko it is called mindset change
nambwe niza gukora munonga kureba ngo program yona ya government y'eminyeto nakora na ba stakeholders kutaho iryo program as kuba kuza ku briefing nk'abantu nza kwe cyo kureberaho hariho nka committee za PDM hariho committee za by YRP twine ku incorporating mindset change ngo abana watunga ka chance gamba nabo about their life even in schools no mashomero mindset change abana bene kubana bagambirwa batchaza babo about what is life you wanyenjaga where will you end. Some of us to manage njire kwika level gitukireho not because we are wise, not because ikikabaho ngwiyo ine kwetegereza, but tubeire kuturi abukujya tukatunga bakora ki abakugamba nitwe, even our parents, even our sisters. So my only advice to every Ugandan, buri muntu we norukundeba oba muzeire oba munyeto oba munywani wawe ohora atunge chance gamba na byo kugirenda bakazanguta bakasigana babonabona yebare mnonga Roni nyonko muntu, as I said cyo kubanza cyabiona eminyeto tukuza kucyehakana abana imbiri yabo iri already exposed ngo mwana noshanga na how can I say it naye jumbira how can I call it mbweno oba okay kare sex omwana ogwo ekide kikurete ekyo ngura nagambire one ngu amarwaro gate no shanga umwana yagiye ngunajya ngunayenda condom ninga nayenda family planning onareba nshongejo amarwaro onareba nshongejo katubanze tuhumure mukace tubanze tuzombutuma bw'abakama bitu ningo butuma bw'abashobozi then tugaruke n'enshonga ejo ugezeho kugihayo je nendo bwiro gezeyo kugihayo je kureka ngo buri omwe yajetegereza ko murebi wa tayari wese katubanze tuze ombutuma bw'abashobozi na bwanyuma tugaruke n'enshonga ejo. Lutsi 15 nomsho ez amiteine katete mbarasite ubure kutunga meyawe haza kandi kwiniye na plots nunje zindi omyanya mirungi amhanda yona erukutaha no kushuru muri mbarasi Bushenyi Road omchiyeje $5,000,000 na Kashaka $10,000 Masaka Road Robiyenje ya Hachpira $2,300 na Kanyarye $8,000 Kabare Road omuricece $5,000 hamwe na Karamo mukategura $8,000 Ibanda Road Ishanyu $15,000 na Ibanda Town $25,000 no basa kushashura hetreka echa pasenti ya 30 rere zirasugare oshashura hagati ya meza 3 nyabura we ija office zaitu mbarra Chosiga House Mackenzie Street omanye birukuchira esimu not mushanju ataruna mkaga 8588 Amity Realtors Limited. Skylight Hotel eresora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahibaru kwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchamo obushaza akaru ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beyi nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool
table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire oruguto rwatora Katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 amazina ganjye ni Mr Quality ikorwa mu UNBS naija kusyaho obuhabuzi amitindo y'ebintu orukwete bekanisiza gure ebintu oyine kumanya ebi waba nogura amashita ninga fuel embaju ibiri z'ekyoma ky'amashita nikibasa kworeka omuhendo gutari kushushana gw'amashita agahebwa abo kushanga ngo ekyoma ky'amashita nikiba kiinemu oburemezi orukora kyoma nabasa kukoresa omu kishogo kwiba nyaburawe zorerisho batakwiba waba nogura ebintu okashanga ebintu bitaramutindo nari obunaku bwabyo bwahwireho aho naho manyisa aba UNBS obamanyise abari kubikora ninga abari kubiguza orukoresa esimu ezitari zo kushashurira nka noti 8 noti 13 31 nara WhatsApp noti 7 22 5 kinana obwaba uri obuhabuzi aha mitindo y'ebintu natsigara ndi Mr Quality okurwa mu UNBS. Mucha tompo twizi kunaruha nkashomaho otwizi tuha mbire nakambire muhame mwami muhame bashejama muhame bishi muhame no naza kunyo twizo ti muhame naza kutema ekitoco ti muhame no Muhame Financial Services Cooperative Limited nibo bonkabe ine ansa y'ebizibu byawe byona tungo bohereza bwabo ka Gohe Main Branch Kaberebere Branch Rubindi Branch Gwebikona Branch muri Mbarara Ngarama Branch Butare Mbare Branch Mugaruska Branch Ibanda Branch Sika Branch Kachindo Branch nihagira abashubuzi nihagira abarisa nihagira abahingi wanonda kudabiriza enju abana baza kugaruka hisho mbiro nyebe tinko byenda Penkoni Yakwera utamuha umumudu nokora ekikire wanyompenkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje nuenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje tere kuteza hangova narisho kuterwa umutwe Sinza kutambura ngasinywa de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunga icupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire. In the neighborhood, near stagnant water and mosquito breeding sites, malaria lurks, always waiting to strike. But fear not, for here comes Mr. Vaxa, the ultimate protector against malaria. For years, malaria has been one of the biggest threats to children under 5, making them weak and even putting their lives at risk. But now, the government is introducing a new solution, the malaria vaccine. The malaria vaccine is now in the routine immunization schedule. The malaria vaccine is administered in 4 doses at 6 months, 7 months, 8 months, and 18 months. This vaccine will provide extra protection against severe malaria. And don't forget, routine immunization protects children from many deadly diseases. Every vaccine matters. Visit the nearest health facility for routine immunization services today. Mr. Vaxa, the malaria vaccine is free, safe, and ready to protect our children. Will you join the fight and complete all 4 doses? For more information, call the Ministry of Health on 0800 100 066. This message is brought to you by the Ministry of Health. Tayari West aha mkiganiro citu ningashi mkiganiro citu tukine honorable obakweta kanye sijamase honorable uri kujwekera eminyeto
omwishenjero ryihanga ningashobarize kutera karuru twacuri anshonga yo kuganira abana bo bwishiki abakutwarenda ningashaba kugirenda bakiri bato ningasha abakushwerwa abakiri bato nabwanyuma bakagira okuteganisibwamo niyo honarebo yakiro natushobora niki ecyaraze gukora wenka honarebo ubarize kutera ningashikara yastamire omuntebeje bwa youth MP naza kuba nabakorera ki omukisanja cyeye ekiri kwije honarebo gumiza mune nshonga yawe twatandikire. Okay, we bari munonga Roni nshonga ya teenage pregnancy Uganda nayo ubanchi tandicenta Uganda eri among ninga ancestral Africa is in high rates of teenage pregnancy. We are at 25% teenage pregnancy kandi ekinde kikukira kukozinga ejenshonga ninga ekikuretere ejenshonga ya ninga teenage pregnancy ninga twatunga abana abakushwerwa kare abakurugo umashomero. It is because abana tibine mirimo. Icya kabiri abazeire tubakufaya abana babo kugamba nabo. Icya kashatu na peer pressure ninga cyo kwasa kweta ngu akakungu I think izo nshonga zikukira munonga zaritera abana batunga inda bakiri bato. Eje nshonga tenshonga itukuza kutwara lightly government ine gukora kikubasika turebe ngo eje nshonga twa reducinga ninga bakendeza abana kutungenda nyonko muntu ninga as National Female Youth MP kumuntu baterira karuru kinguza kubanza gukora no gukora na ba youth leaders ninga bebembezi beminyeto. For example nanyine umubembezi w'eminyeto wa Mubende district nibamwita Siema za district youth chairperson ninza kugenda nkore nawe ndebe cyengu gamba with other young people in Mubende district. Wajitegereza no gukora na ba youth leaders kurenga twa reaching out eminyeto twagamba nayo about their rights ninga how okubakora mu mbereji abukwane yitwa bari yaha tukagira bamu konka kujya tukatwe nabo kugamba nabo twahika leverage tukiriho. So abana they need bene kubana no gamba nabo about their rights. Wono ndakorecha at what stage can you abstain from sex? Wota kubasa kurga sex, are you able, kuwota kubasa, where do you go ukatunga ubuyambi kureba ngo you've done it, but you've done it in a umuringo why, how can I call it, like in a protected way. Wanyitegereza niza no gukora munonga kureba twazo mu health centers ningo marwaro kureba twatunga yo friendly corners ngo twatunga one room iba kwasa kugamba neminyeto umushaho yazayo umushaho kamwatendinga tu akamugambere bibyona akamugambera about how they can handle their life ebizibeba kushanga yes ngukuna nagambe ebindi ningamba twatunga nk'umuntu mwirwaro uri kubasa kupassinga information ahaminyeto and omuhantu omunyeta hakuza abo kubahati eminyeto negendeza nk'umwirwaro akika yashanga inko mushamde ni umuharana nke wabutandikire nomanya abashaho. So twatwine abashaho bakwetegereza ngo yes omwana no mumanya, but this is the reality. Omwana maybe oba is yatandikire sex niza kumuyamba anta ninga takatandikire muyambe ntangambe ntanawe in a very humble way, in a very mbona haragambire amazima konka watandikana omujuma trust me naza kugenda kore kuko wakura nayenda before you know it noreba sister wakozire ki ainenda. So zakora munonga tire twatunga friendly corners in hospitals. Ekindi abazeire barekira abana babo mbonti bakufayo nanisha umuzeire wena mpurikize ubwo mwana yaza kurugumuko wawe oyine kuba no manya cyari kuriya naraga ishomero oyine kuba no manya what is their life
no kwa no manya no hamunywanu we konka of late abazeyi nagenda zamiruma yesasira ayesasira umwana kandi atakumangu nebibi naza gukora nibasa kubabusha umuhana yatakozire iki yatagire mu cyaro kwenda so nishaba zire bone hibari bakitemu amani n'ekindi niza gukora munonga kureba ngo abazeire n'abazira bo kushanga by the way n'abazira bo kushanga reka maze nkize Roni n'abazira bo kushanga ngo umwana ngo umuntu yatuye ko mwana we atakashikire age like 18 years bakatwara umushanga kote no abazira bamwe kibakora nuza kurohura ngo yakira sente from the victim ninga from umuntu ushobiza mwana so abazire nkabo they should be really also be brought to book ninga bene kuvunanizwa kushanga nakore kintu nk'icyo ashongejo government nogira nice ecyeta kozire ashonga y'abana ninga shanga yeminyeto ngoko nanagambere still nagamba health facilities that's a government service kuko nagamba still we need ntwendezo friendly corners ezo kugamba nabana ntwenda ko engaging abana in schools wanyetegereza I remember nyowe in my secondary we used to have they were called senior woman at school urukwisha kugamba neminyeto but lately government ekaraga abana me I studied from government school so tukatutunga abantu ayembagamba nite but lately I don't see that happening tinkurene bakikora so I also feel like hariho gap ibatakozere ki iba takufeelinga ninga ibatari nibakora nkiba bintu bakora kare niba habuze ishoboka emenyete ryokwe njirigira buri yo mwereve yarho watayika ekinakugambira eminyeto tariyeho amatsiko kando yikirizemo ija koze example yanje mbone kakarura kumbeire ndumu ebintu byo bitakoze iki bebitoro bikonka kugira ngo mbene nyikirizamo kandi takweha amatsiko ngumere nindemeraho ranga yanditse yabanguza so it is kiri akaruru konka numwishomero nyoko kunanagambire ngashomera mu government schools konka kugira ngo kandi focused kugira ngo nkani manye kintu kwenda nkata kweha amatsiko kandi kanyine okugumisiriza so nishaye minyeto ubona ho raburi either uri mwishomero either uri amurumo utariye kwa matsiko oyikirizemo kandi focus cyo kura no karaki no yendo munsomo arahanganije kufutera mamani na buri muntu noreba munsomo hono kumure is successful may it be the president buri omwe noreba aine background ye noreba bona ba speaker ba parliament bakugambira their story nurengo barigire hare so buri munyeto hona hori cyone cyo rino koro buri umuhingi obori umurisa obori makanika oboshomere toine murumo out there just do not lose hope stay focused work hard rahanganije kutera mamana ebyo biri ebigambo bya honorable omuronde ningashona rebo baronzire kanye sigemase ubahirize kutera karuru kuba yajekera eminyeto ningashe minyeto y'abacara nabasaba najekera eminyeto yo nati y'abacara yo kanaza kanajekera eminyeto yo niwe twatwine umukiganiro citu nkatayari West tuza kumatuba isa programs buri kimwe tubereke nce twakigendo misho tube ebitekateko byabo bona bimuronzire ningasha bimuhereze kutorana kugira ngo abajwekere na naba bakwani babebembera eba kuba babini ningashe bakwani baza kubana babakora umbwiro mu kwa mubahire tayari West umuhereza wawe nasigara ndi Ronald Ngabirano ninye nani nkweza eco cyizo kankwendezeyo ningashe kankongezeyo na programs ezindi tugendo misho mpaka ahizoba burarengere.